Siapkan iwak garih, kita memasak garih betanak, randam ke banyu panas. Nah, jadi makanan kita belum, masih panjang perjalanan kita. Buat tipesen saya kira kada tepi masin iwaknya, tatak bawang-bawangan, perbandingannya 2:1. Nah, kenapa kayak itu? Kada tahu juga. Harap pang kalau bawang putih nih, tatak tipis cabe-cabean. Jangan juga setipis dompet ikam. Jinguk pang, lagi tipis kalau kada apa-apa, bawa tatawa aja. Beduit kada beduit, senyum kita. Jangan pina mandem muha, ketahuan benar kada penduitan. Tatak tomat, nah, umpat tomat. Habis pang mandai. Jaka ada kita bermandai am. Apang nyaman kah bermandai? Woi, liwat. Kaina pulang kita. Di sini aku pakai hintalo itik 2 biji. Habis itu basuh tarong hintalo, buangi kepalanya. Fungsinya gasan sayurnya. Amon fungsi aku adalah mencintaimu tak kenal lelah walau kau selalu berkilah. Hai, badut imak nih. Jarang banyu bila sudah bergerebuak buat iwak garihnya geprek serai buat semuaan yang direcek tadi. Ada kasungsungan lah mang membuat ada sekira buahnya lawas bermusawarah dan bermupakat di dalam panci. Outputnya diharapkan kesatuan dan persatuan terjadi. Ai, pander mantang-mantang parak pemilu. Nyalon kah mang? Nyalon. Lawas kada berkerimbat nah. Buat hintalo mon kada pede pacah berdahulu di luar, timbul pas dipacah langsung ke panci keluar itik beikungan. Ngalih kalau jaka yang keluar intan sugiham kita kontraktir bakso asol buah nikam. Lanjut buat santan, pakai yang instan ja aku lah. Mak kada nyaman mangai aja amun nikam rajin naiki sana nyior huak seorang parut seorang aku kelar pang. Buat kunyit bubuk jangan kasumba yang dibuat kita nih kada bola satrop lah. Habis diharu-haru buat tomat, habis tuh buat tarong hintalo haruja lagi. Buat uyah gula pasir seikat kaldu bubuk. Sambil menghadang masak kita olah sambal acan, padahal sama aja pang kayak semalam. Tapi aku tahu buah nikam nih kada peingatan. Ku putarkan jagin lah videonya. Ku maklum ija anom sudah kada peingatan. Napang sama na cicilan rumah, sama na cicilan sepeda motor, Indamos pulang umpat arisan 4 mata, lucut ditagih bandar, belum lagi cicilan yang lain. Disesadangi anu wae. Jangan hidup kada sesuai kaluung. Nah, sambal acan tuntong, garih betanak masak, kaotai lagi. Siapkan nasi panas-panas lambik baris unus gambut. Aduh. Dengan ucap syukur kita makanan seberataan. Nyalain juga bila masakan seorang nih. Coba amun kada percaya kayak apa rasa nikmatnya. Amun kada dicoba mana tahu. Amun sudah tahu to dirasa.